Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da postoje prvi dokazi o uključivanju severnokorejskih vojnika u ruske operacije u Kurskoj oblasti. U svom video obraćanju, koje je prenela agencija Ukrinform, Zelenski je upozorio da bi ovi vojnici mogli biti angažovani i na drugim delovima fronta. Angažovanje severnokorejskih vojnika. Rusi su uključili severnokorejske vojnike u operacije za sada samo u regionu Kurska, ali imamo informacije da bi mogli biti angažovani i na drugim delovima fronta. Već su primećeni gubici među ovim vojnicima, izjavio je Zelenski. Prema njegovim riječima, ovo predstavlja značajnu eskalaciju sukoba, jer Moskva maksimalno uvlači drugu državu u rat u Ukrajini. Eskalacija sukoba. Zelenski je optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina za širenje i produžavanje rata. Putin udaljuje mogućnost mira i povećava globalne tenzije, posebno u Aziji. Upravo zbog toga Rusi obučavaju severnokorejske vojnike modernim tehnikama ratovanja, istakao je Zelenski. Ovo angažovanje, prema njegovim riječima, ne samo da prolongira sukob, već i dodatno komplikuje globalnu bezbednosnu situaciju.